Imam jednu zagonetku za vas. A zagonetka se zove Pogodi tko sam. Posadio sam gustu šumu poreza, nameta i doprinosa, a onda se jako naljutim kada neki tamo obrtnici pronađu najbrži put kroz tu šumu. Tko sam ja? Točno, Vlada Republike Hrvatske. Otkako je vlada u 2 navrata pojednostavila otvaranje paušalnih obrta, njihov se broj utrostručio sa nekadašnjih 15 na današnjih 45.000. Razlog tome su niska porezna davanja za one paušalne obrtnike koji uprihode manje od 300.000 kuna godišnje. Tako su brojni snalažljivi informatičari i ekonomisti napustili klasičan način zapošljavanja te su se upustili u obrtničke vode. Međutim, vlada je nedavno najavila izmjene općeg poreznog zakona sa svrhom da onemogući rad paušalnim obrtnicima za koje smatra da obavljaju nesamostalan rad. Taj su potez naravno podržali i režimski mediji koji su žestoko napali paušalne obrtnike. Večernji list tako širi moralnu paniku. Ovaj način varanja države sve je masovniji, hitno mijenjaju zakon da im stanu na kraj. Te portal piše da vlada mijenja zakon kako bi stala na kraj varanju s porezom. Nepotpisani hrabri novinar s Net.hr bombastično kaže: masovno varali državu zbog čega se hitno mijenja zakon. Uplaćivali bi minimalna davanja, ostatak bi sebi stavljali u džep. Ne, nepotpisani novinarčiću s Net.hr. Ne trpaju obrtnici tuđi novac u svoj džep, nego su samo pronašli legalan i zakonit način da im država uzme što manje novca iz njihovog džepa i to novca kojeg su sami zaradili. A to što si ti ljubomoran, nesnalažljivije i očito pametniji od tebe, to je tvoj problem. Bitno je vrlo jasno istaknuti da bez obzira što pišu režimski mediji, paušalni obrtnici ne varaju državu, već su samo pronašli najpovoljniji put kroz šumu poreza, nameta i doprinosa koju je država sama posadila. Međutim, iako su niska porezna davanja velika prednost, postoje i mnogi nedostaci i rizici paušalnih obrta na koje nisu svi radnici spremni. Paušalni obrtnici nemaju ni približno iste uvjete rada kao klasični zaposlenici. Obrtnici nemaju prava na pogodnosti koja klasičnim zaposlenicima jamči Zakon o radu, poput plaćenog godišnjeg odmora, bolovanja, otpremnina itd. Obrtnici nisu od otkaza zaštićeni ugovorom o radu, te u potpunosti na sebe preuzimaju rizik svoga poslovanja, koji najviše ovisi o kvaliteti njihova rada. Dakle, radi se o vrlo povoljnom i fleksibilnom, ali i vrlo rizičnom načinu poslovanja zbog kojeg su obrtnici primorani biti vrlo odgovorni i kvalitetni. Te umjesto da podupremo to da čitavo tržište rada ide u smjeru što većeg broja takvih obrtnika, vlada se naljutila jer obrtnici plaćaju manje poreze od njihovih marljivih i vrlo efikasnih zaposlenika javne uprave. No vratimo se na ključnu stvar ove priče. Istina jest da će se određeni broj paušalnih obrtnika vratiti u klasični način zaposlenja, te da će država time neko vrijeme uprihoditi nešto više novca od poreza. Međutim, kao informatičar osobno poznajem nemali broj svojih kolega koji ozbiljno razmišljaju o odlasku iz Hrvatske u slučaju da im država dokine njihov način poslovanja kao paušalnih obrtnika. Također, neke domaće tvrtke razmišljaju i o svom preseljenju u neku stranu državu poput Estonije, gdje su porezi vrlo niski, a gdje tvrtku doslovno možete otvoriti u 5 minuta online preko mobitela dok sjedite na WC-u, te preko te tvrtke angažirati paušalne obrtnike iz Hrvatske kako biste izbjegli radar Hrvatske porezne uprave. Dakle, vlada ovim potezom ozbiljno riskira odlazak, možemo slobodno reći, najkvalitetnijih hrvatskih radnika, ali i čitavih tvrtki. Ono što vi možete napraviti po ovom pitanju jest uključiti se u javnu raspravu na web stranici vlade, te ostaviti svoj komentar na izmjene općeg poreznog zakona, koji je, usput rečeno, vrlo neprecizan i nedorečen kada je u pitanju definiranje razlike između samostalnog i nesamostalnog rada, čime bi obrtnici de facto bili bačeni u milost i nemilost poreznih inspektora. A svi vrlo dobro znamo što to znači.
Koliko para, toliko muzike. Stoga svakako se uključite u javnu raspravu, poveznice se nalaze dolje u opisu.